Bizim adattağıday ile Şumurdağı Oliyalardan ömür bayandan biraz aytıp ketebiz. Albatta murdağı Oliyalar ömür bayanı da aytkan sözlerde bizlerge үлgü bolat. Oşolardan aytkan sözlerden, kılgan işlerden ibret alsak öte bir жақсы bolat. Bugünkü ayta turgan bayanımız Fuzayl ibn İyaz degen murda bir Oliya ötken. Bu Fuzayl şu Emam Azam rahmetullahi aleyh'den doğrunda olgan deydi. Bu kişi ovalgı ömründe karakçı olgan, yoltu sorçu olgan deydi. Toğlarga bekini alıp, bir жерге çatır tegip alıp, iki жаққа ötken kervenlerin yolun tosup, malın tonop, oşontup gün körgen. Özüge oşoğan köp adamlar toптap alıp, jigitleri toптap alıp, jol tosorluk kılıp, birok jol tosol karakçı olsa da öte adaletli kişi olgan deydi. Tonoganda da bardık malın tonop albastan biraz şol үйге жеткичели, үйүн нафакасына жеткичели biraz mal коётулар дейт. Баарын tonop албайтылар дейт. Анан бөлүштүргөндө да бардык жигиттерге бирдей бөлүштүрүп, өзү да ошолордун bir үлүшүдө bir үлүш алат. Алардан көп албайтылар дейт да. Анан bir күн кервен кетип атканда ошо тоодон чыгып турган карачылар көрүп калат. Кервен. Ошо кервендин ичинде bir kişi başlığında köp akçalar var eken, altınlar var eken, bu karachılar kelip kaldı. Eme töydögü жүктөрүбүз, tovarlarыбызды alsa da meyli alsın. Men şu akçaların başka жаққа жашып koyayım, şunu esen-aman saktap alıp keteyim үйгө деп, tov aylanıp kaçıp, tovun артта varsa bir çatır turgan eken. Akırı oşo çatırga varsa bir kişi oturgan eken. Kel, mey kelin dese biraz amanatın barlı şunu koyup koyayım depti. Ha meyli koy mana çekige, bir çeke koyup koy depti. Bir çeke koyup turdan kayra çıkıp ketipti. Kayra şeriklerin aldına kelse veya karachçılar kervendi urup, kervendi tonop, putu koldoğunu baylap, büt tovarlarını urdap alıp ketip kalgan eken. Anan şeriklerin putu koldoğunu çeçip, ançamça düşüp kalgan dağın tovarlarını terip, jinap, endi barıp amanatımda alayın dep kayra çatırga kelse, çatırda bayağı karachçılar bari oşo çatırga oturgan eken da. Kervenden algan tovarları bölüştürüp oturgan eken. O attın, bu akşam öz kolu menen bularga alып kelip bergen ekenmin da. Dep anan gün ümit üzülüp, kaytayın degende Fuzayl anan kelever, korkma kelever dep çakırıp kalıptır da. Anan akırın barganda, nimeye keldin dese, жаңа аманаtıma келin deptir da. Ana amanatın koygan жерinde turat al deptir da. Ana amanatını alıp çıkıp ketip atkanda, başka karachçılar Fuzaylga karab aytatken da, biz kança tovar bulardan tonasak da şul akçaga jetpeytiler. Bul akçаны öz koluna alıp kelip bergen eken, nimege berip jiberdiniz? Bölüştürüp alaylık da degende, jok, bul kişi maňa jakşı ümitler menen alıp kelip tapşyrdy amanatты. Amanatga kıyanat kılbayt degen ümit bilen alıp kelip tapşyrdylar. Men emi bunun oyunu, pikirin jakşılıkka çıgarayım dep berdim. Sebebi mümkün bizde Allah Teala'da jakşı oyumuz var. Allah Teala bizim günahımız keçiret degen oyumuz var. Bunun amanatga kıyanat kılbay oyunu jakşılıkka çıgarsak, bizden de Allah Teala günahımız keçiret degen oyumuzda Allah Teala jakşılıkka çıgarıp, mümkün günahımız keçiret dep bayağı balanı işini, amanatını kolga verip jönötüp bergen eken da. Anan bir gün dağın bir kervendi urup karachçılar çatırlarına kelip oşo algan tovarlarını bölüştürüp tamak jep alıp turganda anan kervendin içinden bir kişi men barıp oşo çoňdordan bir süйлөşeýinçi, mümkün iş bolsa bir jarym jartylay tovar katar berer dep anan kim barıptır da. Barsa anan bari tamak jep oturuşat, tovarlarını bölüştürüp alışkan. Selerin çoğunlar kanake dese, kim selerin çoğunlar dese, bizim çoğunuz tege namaz okup oturat deptir da. Anan namaz vakti emes kol dese, nafil okup oturat deptir.
Aselerine kelip bunday tamak jebeybi, abed vaktıga, düşkülük vaktıga dese, al oroza deptir da. Bul oroza vakti emes ko dese, nafil oroza karmak atat deptir. Ana men bar akırın, aldıga varıp durup, az-ziddani la yastami'ani dedim. Bul iki karama karşı nerse bolboyt ko dedim. Sen karakçılık kılsan, anan oroza karmasan, tonavçılık kılsan, anan namaz okusan, şunday da bulağı dep, oşol Fuzail'ge aytdım. Fuzail anama karap durup, sen Kur'an okuştu bilesin mi? Dediler, ava Kur'an okuyun bilemin dedim. Ana şul ayet okup verdi, estağfirullah. Ve âkharûne a'tarafû bi zunûbihim, halatû amelen salihan ve âkhara seyyan. Allah Teala Kur'an'da aytıp koygan. Menin ke bendelerim var, jasagan günölerini moynuga alışat. Жақшы амаллар жасашат. Жана артыдан жаман амалдарды эле жасай берет. Деп мына Алла Таала Кур'анда айтып койгон. Яне жаман амал жасап, артынан жақшы амал жасайт. Шундайган бенделерим бар деген. Мына биз деле ошондойгон Алла Тааланын бенделери болобуз. Демек, күнөөнү кылсак да биз мойнубузга алышыбыз керек экен да. Moynumuzga alsak Allah Teala keçir etken günahı. Hazırғы учурда кебир адамдарга жолугабыз, men таптазамын, эч кандай күнөөм жок. Дейт да. Бирөөнүн акын жебейм, арак ичпейм, урлук кылбаймын, намаз окусун десек, жок, намаз окубайм дейт. Аны күнөөгө кошпойт. Мен бирөөнүн акысын жебесем, арак ичпесем, урлук кылбасам болду да дейт. Намаз оккандыкты күнөө катарга кошпойт. Аны мойнуга албайт. Ошондуктан адам баласы күнөө кылгандан кийин мойнуга алса, Алла Таала анын күнөөсүн кечирип жиберет экен. Тообага келишинин себеби Фузайл бир күн бир жерде отурса, бир кары ушул аятты окуп кетип аткан экен. Астагфируллах. Алам я'ни лиллазина аману ан тахша'a кулубухум ли зикрилlah. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде мусулмандарга, момундарга карап айтканда, силер канчага чейин күнөөнү жасап, динден алыстап жүрө бересиңер. Тооба кыла турган убагыңар келбедиби? Деп Алла Таала бенделери кайрылуу жасаган Кур'анда. Ушул аятты окуп кайталап кетип аткан экен. Фузай ушул аятты окуп туруп, угуп туруп, укканда шу жүрөгүгө найза сайлагандай сайлаган экен. Бул аят кудум эле мен өзүм айтылып атат. Мен качантан бери ушундай каракчылык кылып, жолтосорлук кылып атам. Эми мен тооба кыла турган убагым келбедиби? Tooba kılışım gerek. Kançaga çeyin şudup jüremін. Bardi bir күн şudup өлüp ketsem, dozokku törgө düşömün go. Bol demi kaytışım gerek dep anan toobasına kelip, bol demi dep ketip atsa, bir üydö tün jarımda anan kervender olturgan eken, turgula jönöylük, salkında ketip kalaylık dese, bir aytıptır, jok, tündö jolga çıkanga bolboyt. Fuzayl karakçı jolda tosup turar, tonup koyot. Dep bir-birге сүйлөшүп аткан экен. Ана Фузайл айтыптыр. Ошол каракчы Фузайл, силер корккон Фузайл мен боломун. Мен тообама кайттым. Коркпостон кете бергиле. Кошумча мен силерден эгер тоногон акчаларым болсо айткыла азыр төлөп беремин депти. Анан ошол жерде кимдин анан карзы болсо, тоногон болсо айтып, баарын төлөп берген экен. Ertesi anan şaharga çıkıp, kim menen karzı olsa aysin төлөп beremin dep köpçülüktörden karzı төлөp bergen eken. Anan bir jöğüt kelip anan keyin menen de karzarsın, menen de tonogonsun, menen de akçalarını төлөp ber degende Fuzail'den eç kanday akçası kalbay kalgan eken ошол. Anan men bolgon malımды har kimge berip tügetip koydum. Emi sana berip turgan malım jok. Men özüm dile bereyim kul kulu. Özüm diştetkin deptir da. Bolup tur, abdan jakşı olur. Men seni ömürün ahırga çeyin işletem, kul kılamın deptir da. Hani yük alıp barıp alıp anan keyin eşigin aldığında oşol jöğüttür. Bir tov olup üyülüp kalgan kum var eken da. Aytır, uşul kumdu sen tegizdeysin çaç. Bugün geçin şul deptir da. Endi al kumdu 1000 adam bolsa da misal bir күндө çarçıp tegizdelbey turgan jer eken da.
Ana Fuzayladan keyin şu qarzdan qo'rqqanlik sebepten qumni chelakka salib olib ikki jaqa tashib chachaveribdir. Tun jarına bir vaqt Alloh taoloning qudratidan bir shamol yurib, o'sha qumni ikki jaqa uchirib, chachib tegizlab tashlagan ekan-da. Al Cöğüt erteminden turib qarasa, eshikning oldida qum yo'q. Tegiz olib turadi. Cöğüt ham tang qolib, bu demak bu kishi bir Xudoy nazar salgan kishi bo'lsa kerak. Devandan keyin aqlini algan kerak. Sen baribir bu ishni atqardim qutulam deb o'ylab olgin. Mendan qutulmaysan sen. Qarzingni to'lamaycha qutulmaysan debdi. Bu dala Cöğütdan sinov bo'layotgan ekan-da. Al Cöğüt Tavrat kitoblarini o'qiyotgan, Tavratda shuni uyg'otganda, kim chinchil tavba qilsa, o'shal uchurda qo'l emniga tegsa, o'shal narsa oltin bo'lib qoladi ekanda, oltinga aylanib qoladi ekanda. Tavratda shunday xabar bo'lgan ekan, o'qigan ekanda. Ana buni sinash uchun, Fuzayl sinash uchun aytibdir. Bir boshliqqa tuproq solib kelib, shunday to'shakmasdan qo'yib, shu to'proqni olgan. Agar oltin bo'lib chiqsa, qutuldim meni. Yo'q, to'proq bo'lib chiqsa, baribir ömrüng bo'yi sen menga qulsun debdir. Anan Fuzayl shunday qo'lini solib boshliqqa tegizgan ekan, boshliqni surib chiqsa, to'la oltin chiqqan ekan-da. Bar oltin bo'lib qolgan ekan. Al Cöğüt ani ko'rib, bu chiniga tavba qilgan ekan, tavba qaytgan ekan. Demek bu senin dining chin ekan. Tavratda bu so'zlar aytilingan. Men de sana qo'shilib musulmon bo'ldim deb qarzdan kechib islomga kirib ketgan ekan-da.